دم خوش دباسی روژا ایرو دل گلبمه. اپراسیون عفرینی روژا خویا 15 ده اف اپراسیون آکو بناوی شاخ زیتونی هاتی لدارخستن دلگرانی یک نابخویی کردستانی و رایا گشتیا جیهانی پیدا کریه کو قربانی سیویل بردمان هرمی شونوار شارستانی و جیا و دارستانا نرازی بونک برفره لگل خوانیه. لگل میپانین باسی روژین ایرو روژنموان و شروفکاری سیاسی فاروق حج مصطفى استودیو میان آبندی و نونری انجمن سوری دموکرات خوشنگ درویش لسلیمانی جستودیو میا سلیمانی ام دیوان بابتان بنرخینن. که فاروق ام جیت دست پی بکن سرک وزیری ترکیه هر ایرو راگهاند اف اپراسیون جبو وجدانی مروواهیه. دوان 15 روژان ده اپراسیونی چند کاریه نزیکاهی وجدانی یا مروواهی نشان بده. سپاس دکم براستی یعنی تشتی هونی تخویان همه دهوا یعنی نه بریویجی حتی داره مثلا یعنی یک جی انه تهيرش كبي سر خلقك بحجتك سياسيا بحجتك ايديولوجيا بحجتك او انه ايديولوجيا ولا هفدنا يان سياستها ولا هفدنا يان ترسي مصلحتك بهجومه بالسلاح وبالطياره وبقوت بفي سر ملتكي وخاصه عفرينجي دوري حيث حزار انسان يعني مروف تيدا جي 620,000 هم بس عرب يعني كوچبرن تيدت بفي بحجته انه باراستنا مروفاتيه او يعني غلطيك مازنا دهوجي تدي او يعني صورتين هانا كشكون ببارين كوباني او هانا برنجي كي هوفانا يعني اشكر كرن ومسقريه خبيت كرن وحتى ينتشتين خوي هانا نلايق يعني مروفا مروفاتيه تدي ما قوتن المونجي بيستن اف تشتكي ترسي مروفاتيه ترسي چاندا يعني كويكي اسلام به ترسي چاندا اسلاميه وهم مروف بيجي يعني مروف وني ناكن براستي گبا گود بیژن وجدانا مروواهی ام مجبوی وان کریه دست نشاند کنجی هر وها کو اف اپراسیون جبونی آزاد کرنا عربان و کردان بر پیکته یعنی چند آزاد کرنا کردان و ارتشا آزادا سوریه و ارتشا ترکیه بخو پیک بیر براستي نمرسلا آزاد کرن چمكي يعني تجارة برنا هريمك سوريا دا چه حتى كو كي بيجي نه بس تركيا حتى كو كي بيجي دنيف شركي دا دنيف جنگك دا بسياسات هانا وشارتي بودين وشارتي السياسات آوابكي خلقكي و تيدا نا آمده به يعني نه مثلا کو پارچه کی کردی تیدا آمده با اتفاق کردی مسبقا پیه هبا اوک پیه هبا بگوتا مثلا چند کسن ام که وانا جبرکو جیانوان او تشکی دینه بو براستی وانا دو اودا گرتی دا یعنی کسن هانا تجاری بشداریا کرداجی تنه تجاری تعبیر اراده کردی تیدا تنه تنکاری یعنی ببیجی بی ام جبو آزادیا یعنی خلقی کی یان جو آزادیا تنین دیا يعني آزادی سوریه بعفرین نگری دایا براستی لمهاجرين شام دا گری دایا کو في حال مشكله قابن بيرو اوانا يعني وان رژیم و روسيا عفرین مترسی لسر ترکیه درست کریه که فارو براستی حتى و از يعني شروفات كم چونكي از هم روزنامه‌وانم هم نویسکارم جی يعني حتى انها قنبلاك ليالي عفرين جيرا نتشويه بس تشتكي يعني براستی افشر هونی ترکیه که یعنی شرکی تخطیط جیره بوید شرکی استراتیجیه یعنی نه نجبو هم مرحله و نجبو سوریه و نجبو او عرب مع عربي هون في رجبو برجوانديات تركا بكارتين يعني تدي بري برنيزك كل اسبوع ولايات مثال يعني تجاره لتركيا ولاياتك بالشنبي بسطح حزر انسان او ولاياتها او حاضريه آماده كرنا جا عفرين كو بفي بارچاكجي يعني عفرين دمي بفي نه انه عفرين يعني تيرز غير كرنا وبفي بارچاكي يعني عملي يعني دواري عملي دا عفرين تشتي هون القبرص تشيبوي لعفرين تشكرن عفرين تركيا خوازه براستي قدكه بك بارچاكي جي كلسه بله وكوبي او استراتيجيه هنا او يعني خونا كردا بي او بكي الهدف ارمانجا فيشري كردا بله كك هوشنگ درویش
نونري انجمنا سوري ديمقراط جي سليماني القلمية سلاف كيك هوشنگ تركيا آمدکاریا و اپراسیون دیار کلگل ارتشا آزاد دمکی کریه. گلو تو بینگه کی دادویرانه یا و اپراسیونا ترکیه همبری عفرینی هیه. که هوشنگ از پرسا خود دوباره بکم ترکیه دیار آمادهی یک برفرح جبوی و اپراسیونی لگل ارتش آزاد سوریه گریه گلو بنگه کی دادویرانه یا و اپراسیونیا ترکیه لگل ارتش آزاد هیه که هوشنگ دنگه می دگهیته حتى اماده دبي ازوي برسيجي تبكم كيك فاروق بنجه هكي داد ويرانا يا في اوبراسيونات تركيا لهمبري عفريني يا كل قال ارتشا ازاد دياركو بلان كرنا يعني نا يعني اوبراسيونك قود روجه كي دهات يورغ يعني ديار بلانك البيشت ويها بويا بنجه هكي وي داد ويرانا قالوا هيا براستی یک جی از نابینم ارتشا آزاد اجبر کو وناجی ناوی خو گهارتن کرن ارتشا ولات پارزی آزاد يعني وناجي نافي خو گهارتن ايد دیا برکی تدید خلال يعني فيديو هانا كودركتي او احرار الشام وفصائل اي اسلاميين نا ارتشا آزاد ارتشا آزاد 3000 4000 ضابط هبون کرنا کامپا و کامپانا چل اردنه چل لترکیه و پیراجی پیش چون سوئد و چون المانیا ما المانیا اقامه خواستند تشتک نوی خو ارتش آزاد نها نمایه جو خو اف ارتشا کو نها گل ارتشا ترکیه دی چی لترکیه جید سیاستا ترکیه ده دوبندیک درستکریه کو جالی مخالفتی و اپوزیونا ترکیه و وکی رخصنکی تروریستی بنافکر اري يعني اف يعني هناك جوان حتى بركي يو انجي دخواست انه نوفي تيرورست الوان كسر احرار الشام مرسلا اوبسيوني تكلي نوف برا اوبسيوني ونوف برا اف يعني ام بيجن كومكن هانا كو بارتيشا تركيرا يعني او ديكي حتى تكليجي نور قصا يعني خورتا جبركو الاصل يعني نخما اوبسيون سياسي ناخن يعني اوبسيون سياسي باش خرا او انا يعني بكارتن دي علام ده لناف دولته دبي ارتشا آزاد ودبي او يعني برياره كيجي بتنفيذ ناكن حتى رئيس حكومته هانا كو اوانا على اساس يعني بمعنى شفانتيا في مسألات كن كيك فاروق القلم بمينا ازبت قرم سليمانية سلاف كيك هوشنگ افدما كما برنامج دست بكريا اجور دست بكم تركيا ديارت كيكو بيدا شاخكي بككيا و اف یک ماف دیدیه ده کو دستوردانی در روشا عفرینی ده بکه شروع بیاتت خوازم بگرم گلو اف یک رید ده ترکیه کو پیوندیم پیدر گل پککه هبنجی دستوردانی دولاتا کی دین ده اول باجار کی وکی عفرینی بکه گلک سپاس سلاو ریز شترو جمیوانی تر دست پیکش خواز بجنا خود طاوینم لبر شهادتا هوالبارین هوالبارین خوشکا برا شهید آفستا خابور و آرین میرکان و استخوازم بیجم او لاشه پیروز جی او تمثیل بی لاشه پیروز بون و چتا بخواه نزانی بو نکارن بو تمثیل رحی پروژه دیمقراطیت و پروژه اجتماعی لسوری و دنگ آزادی نکاری بون بی رحی بکشینن هر سلاف جی گلی قارمار جی العفرینه زانه اف ترک و بردوام پیاده شاخکش پککی یعنی اگرم وگرن سیاست ترکا برام بیشن جدس پیکا سوری ده ما يعني ام خزانن عفرين
پشتی فشلا همو سیاستا که ترکا برانبری روجاوا تایبت و دود باکوری سوریا او فشلات دانی هنگاوانی ام گش دانن سرکانی ترکی چکر تانک سر ترکا کتن سرکانی جی گاف چوب آلی گری سپیده پشتی گری سپی مدیر کوبانه جی چکر من بجه یعنی ترکی به همه رول خو و همه دورا خو خوست گکاره به ببه رولا کردا برا از بیجم ده پیشنگیا و پروژه دموکراتی ده پیشنگیا و شورش برا از بیجم دموکراتی ده کاری به گوی روله و پیشنگی بشکین نکاری بو عادی اتخوازم پیاده و پککشی يمكن سروي مسألة بسكنن اب تماف طبعا پیاده و ناشری يعني پیاده دبي باوريامه قناعتامه بفلسفه بريز عبد الله وجلانتي واف ما فيكي سروشتي يعني ما فيكي تشلوك انا لحر شار برشي كردستاني ام بنارن حر يعني ملتي ما بخوقم دبينن حريك قناعتاوي باورياوي بفلسفه سركرديكي كردي يعني او مثلا بيد كيك هوشنگ کو بيد فلسفه عبد الله وجلان شخره وك ريبازك يدغري اف يك مافي دي تركيا كو دسورداني لعفريني ولروجاواي كردستان نشخوز انا بمسر متخوز بمسر نقطه يك تركيا يعني جرابلس وعزاز وابنا وتشينج ناكتي اف معروفه بعرفه قانونيه وامم متحده ودنيا قشي تبيجي باحتلاله هذا دوا باختراقك السيادات دولتك الديره يعني اف تقانون ندولي وندد متحده الريد دد تركا درباز بقندري سوري ده دفين زانب بري حمدشتي ترك بتايبت شر ايريشبونا عفرينه ده اما دي حفته ودف روك و 25,000 چته وبدهين التانكا والتكنولوجيا خو واستخبارات خو او شر اني سر عفرينه همنه وەک مگو ئەو دخوازێ پرۆژە دیموکراتیەتێت گەنها کورد پێشەنگت خوازن وێ پرۆژێ بشکینە کەک هۆشەنگ ئەز دخوازم دەرباسی پرسێکی دن ببم نها دیتنێک هەیە دەبێژێ و ترکیە ji ber ku bi rastiya Kurd li Bakurê Kurdistanê re li Tirkiyê de nikarî berbiçav were ji ber wê yekê li hemberê statûyên Kurdan li dervê sînorên Tirkiyê jî helbestekî tund werdigire bir rûrayeta divê babetê de زانه ترکی براولو ام بیجن کرد دستکفتین که نل لسر عرضه لمریخ جی بکن و بردوام ترک شر و دستکفتین کردا بک و شر کردان بک اگرن وگرن زانه میجوا تکلین میجوا کردا لگل ترکا میجو کی خوناویه مخابن یعنی چه هنگاوی نها ترک دانه بردوام شرکی کردار دید که باشور کردستان جمع نمونه ل روج آوازش خم لبر چاوی خونها دبینن یعنی لکو کاری بکی شری کردار بکوی بکی بگو ما نه گلک برا از بیجم وضع يعني AKP وضع اردوغان جي داخل تركي جيب خو نل سراستين سياسي نل سراستين عبوري ملبر شعبي خديجه شكر جهدP برلمان هدP كسين نوسر رخراوين ما في مروف انا زندان تركيا حمل بربوي جي اف كسين وقت مگو بري انا اي سياسي رخراوين ما في مروف وروشن بير بركر زنداني خجوانا ادي ترك يعني برسيانا حري جرينجات خام سر في بيجم وقت كردا وقت مگو پیشنگی کرد و کاری با انا فدرالیا باکور سوریا بتایبت شکل افشار همه آرام کرن جی داعش پاقش کرن جی داعش مديج نفر افريقا تركيا بفي قوته وتبوا تشتبونا هجومي سر عفرين كر دخواز الريك نه جواد عشار دهندري سوري دبكر كهوشنگ نها ريفبريا خوسر پیوندی وی لگل هزین هفیمانا نهبو بگریدای بتایبتی گریدای شریف دجی داعشی باشه افتشتی گو بوی کانی هلوستا هزین هفیمانا و گر ترکیه ایریشی من بجيجي بكي قالوا هل وستكي حتى ايمانا دي اخويا بكي القرابه بريا
زانه ما حياة دسبيكي تكليه ما بهزين هف بايمانار ام محمد زانن دسبيكاوي هف بايمانان بخوات تقاو نهاتن بيش دي ام بون خودي هز لسر عرده و پشتی ما اثبات خود سر عرده کروی چاقی تکلیه ما لگل واهزا چه بوجبر باوریا ما تم بیک تشتیده گه اعتماد آمی درجه کیر سر مبول سر بر خودان آمه به بوی چاقی جی مگو تکلیه ما بامریکار و حیات تکلیه ما بروسار افنای و معنی و بردوامی آمد و تکلیه ده به دجین آده برجواندی ما به امریکار دگیه هف لید جینا دی بلکی ام به امریکا نگین هف بروسار جی بلکی ام جینا دیگین هف و ام ناگین هف لی امریکا بالضبط يعني دویم زانبن ده مثلا من بجيدي ده مثلا باكوري سوري ده باشا كك هوشنگ تو دبیجی کو پیوندیه والگلوان هبونه لی تو ریکفتنا و ریکفتنا که وی استراتژیک الگل هزین هف پیمانان به لگل روسیا به تو ریکفتنا که و گلو هیا زانه ام انا زشتر گشی بکرتایی تکم دو نقطه ده امریکا انا یک تجیر پیوسته چاوا کارب دوی وقت حاضر ده پاراستنا تکلین خواه لگر ترکا بکه جبر ترک ام بی ایان نا حليف كي استراتيجي نشترك امريكا واقعك بحكم هذا تركا بحكم هذا دواي سراستين عسكري ناتو دي مسالين اقتصادي دني قال يعني قال لك النقطه دي يعني برامبري وي امريكا بخوجي دخوازي باراستين سروي تكليا خوجي لغريزا سوريا ديمقراط بك وك شريك شخورنها دشر داعش دجيلي انا او منطقه قوان بهذا سوريا ديمقراط كنترولا نافچه يدك او نافچه او منطقه نها منطقه نفوذ امريكينه اگر ام سيناريو كي بدن برچاوي خو اگر امريكا خوش باكور كشان خوش باكور سوريا كشان معقول امريكا نفر ري بد ايران وري بد الرجيمي وري بد ميليشيات حزب الله يا برا از بيج برك كوشن كل قلب بمينه كوشن باكور سوريا كك فاروق نها سكنا كردي نيزيكاهيا كردي د بروسيسا اوبراسيون عفريني ده تشاوال نيزيكا كردي بخواه بله بروسي يك جي استخوزم كك فوشنغرا بيجم انه مرسله اوبراسيون تركا نجبو ديمقراطيه روجافا يعني او غلطياك ببيجي يجبونا يعني دجي نتوا كردا ممكن بس مرسله ديمقراطيه ونظام تشي افتش تركا مهمه نا ديمقراطي ونا ديكتاتوري ونا تشتك يعني برجوانديجي مقاربات خسر ديمقراطيات وما ديمقراطيات ناقن يعني وحتى امريكا جي اوروبا جي يعني قالت قيم ديمقراطيه كان لكن نجبو يشكرنا ديمقراطيه يجبو برجوانديا خو دبي ام في خو نخوبينن يعني و ياك اد ديا براستي از يعني بر يعني بوزيتيف دبينم تكليا كردا بهفرا تضامنكي مزن دناف قاعده يعني قاعده ام ببيجن شارع حزبي يعني شارع سياسي تضامنكي مزن جراواتي شكلت براستي بوستكي يعني شاركوانكي ممكن يكي ام ببيجن جيب بارتيا واحده يعني بدكسي يعني يكيش بايدك وقت بوستكي تكون تنزاني خلال وي بوستي ده جافدناكي فقط يعني هن كاس يعني بمعنى شخصيات هنا ام ببيجن لدار يعني قيادي هن قيادي يعني مخالفات خو اشكرت كان ببايديرا ويعني تخوزن مشكله خو داخلي جي دخلال اف اوبراسيون اف تراجيدياكو بسريع عفريني دهاتي نقاري بي يعني بنجهكي نيزيكا هي كو برجبندي نتبي برجبنديا جاليريا كردي بسريا سياسي يعني براستي بر كيس دربوس بنا بر فرصت دربوس بنا كو بفي صدامك كرد لهفبن شانس كردا تشكي خرابه يعني ايه هون الرعايات يكيتيا كردا ذكر فرسروك يعني تدي يعني اوجي هم عفرين دوره وهم يعني بر مشاكل هنا ليه عفرين افتشتي هون العفرين يتشد بام كتنا روجا بوازدايا دفاعك ومقاومك يعني براستي برمزنا عفرين بخوجي برتشتكي يعني تشتكي نوك هري من كردايا دينية عفرين قربو تأثير أخوال حلبة بكرة
يعني عفرين قاربو يعني بمعنى اشخورا فضائك يعني عزمانك باشقه تشيكي وخجيانا خوبك تديد وي دريدا تشقوس حصار تشد بو تشقوس او تشد بو حفاظ السر هويه وناسنما خوكر اف عفرينا هون ناتشد بي ويعني بفي سببك جبرتش دارا ممكن حتى بروجاز يعني ديمقراطي سوري جي ممكن سبا يعني بفي سبب يعني دبي كونغريكي يعني جی مثلا کرده ورد چی خواستند پروسیکی و ساده که جي كردا يعني دبي قارب من هفدرا اف مناصره وحشدي ويعني اف تشتين هون انها دكن دنجي خو بدينا عالمي بيك داست بيك جوتار خلافتنا يعني تشتين ثانوي هنا وتشتي رئيسي هنا يعني عادة كماريا يعني فيرت بي التناقض الرئيسي والتناقض الثانوي بعربي بيجي تجي من پرساس لکه و پرساس بمین اري يعني برساس هركا انه مش مشكلتها بدجمنه ترى هي تنا يعني ناوري مشاكل خوي وانا ايه نافخوي درخي بكي يا كمين وادينيش بكي بله از درباسی با که هوشنگ ببم که هوشنگ ما بحثا برجوندی آجی کر برجوندین امریکا برجوندین ترکیه برجوندین روسیا لسر خاکی لسر عردی لروجابای کردستانی سوری گلو برجوندیا کرد روجکی وکی ایرو ده زیادتر نزدیکاهی جعالیین کرد ناخوازی بیرو رایا و دوی بابتی دی زانه بری وی اتخوازم ديمقراطيات جبو كاكي فاروق زلال بك مدسبيك جو مگو چه دسكفتنين كردا هبه المريخ بيجي ويترك شر وابك لهين ترك بيتر هارتر بونه هوفتر بونه جبرگو کرد نها پیشنگیا براز بیجن پروژه ديمقراطيات و اجتماعی سوریت که فدرالیا باکور و خسری بگومان وقت می از دیس دوباره کم ترک هارتر کرنه لی دجمنایا کردا ترکاش بو کردا دیار من نمونه جبو باشور وانی جبو پرسیارات بگومان افزر في امتى درباز دبن بتايبت يعني مرحله تقوناف ji Kurdarê wek vê qunaxa me niha pêwîst nake gê berjewendiya herî giring ji Kurdarê gê ecendeyê Kurdî yek bin gê partiyên Kurdî xwe bikin xwedî yek nerîn yek beraz bêjim siyaset yek yanî divê em hemû bihevrin ha gê ser çi tişta em dûr bin bêguman ha tiştê bi serê milletê me gi sivîl و اف شهيد ما يحرب بتانك وطوب وطيارات تركات كبي بيويستنا ام بهفر ام دستي خدين السبرين اخوم بسكن ليه لفر برسيانك هي ما قالوا دفي قناغي ودفي ظرفي ناق ام تيده وك مقو زاروك وجنين كرد نهاد بن خاني لا شيء واد بن خانيادا نجبر وافروكين تركا ام ببينن هن قيادين كردي قليدوانا جمرج اسطنبول ددن وقيادين دي جمر دعواج امريكا دكنج تشكا لسر هزا سوريا ديمقراط بوستينن ودجينا دد ببرا كرم که کوشنگ لسر اکرانی کردستان 24 بخوا گلکیم بر پرسیارین انکسی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دست نشان کرنه کو اف ایریشا کو لهمبری عفرینی تکرن ایریشکی لهمبری نتوی کرده ایریشکه گو به تندی لهمبری دراوستن او ده کریارین خودجی اف یک دست نشان کرنه اوانه یعنی گابا گو او وی نزیکاهی نشاندن جعالیه حسده و جعالیه ری و بریا خسر و جی هن پینگاوین کو روشی نرمتر بکندنا وان آلیین سیاسی ده گو بی آویتن دوی بابته ده بیرو رایتا گرز نه انا مروق قوتنا بيجي تشتكي لي هنقاوين فعلي بيوستامه بي ائتلاف اجنها بال بشته جوان تشتي تركا فاشي جنها او تشتين وا تركا قداي وبري وداي بالي عفرينه ده وما كي پال پشت جواره که هلوستا خدای گوتی ام ورن دیس ائتلاف او کرده گمنا بحث اوات کن بشک جوی ائتلاف بیان خود درخست او بشي ما كردي كم بحث اوات كن والله هاي مجوي ائتلاف تني بي او بخوجي لدي جوي بيان دركتن كك هوشنگ او بيان دركتن ما تشما ويقش ولو الجب سرهف
اللي جام هاف بيشتا خو بدن هاف وريز ببن والسر تلفزيون كي قاعد التركاي دركبن قش ولو بهفره نزيك ببن وبيشتغل ان يكبي سلاح ند ويكبي بيادي ولو يكبي انا نوقت في هنقابا يكيد ناري نامده دفي تشتي بلاز بكن يكبي يانا صحابه خوجوي تلافا شوفيني بله مساجاتك هشت كك هوشنگ كك فاروق او پرساکو ما گرتی دستا یعنی جالیه انا کسی و برپرسیارن وی پلاتفورمی و او هلوس هاتیه دست نشاندن جالیه دن وجی گلو پیوست ناکی هن پینگاف بین آفتنج بگو پیک راستی یعنی یک جی سر که کوشنگ یعنی که کوشنگ قال یک ریزیت که و بخوشی و یعنی و گوتارن بره یعنی خلافات آشکارات که یعنی کویکی قال يعني يكريزية بك دبي وخلافتون هم نين بيري كسيجي يعني جبكو يعني بيئتك تشيكي كون بي بهفجي مسألة دين انه تإرادة هيزن كردي حمو يعني تنانا تدعوات مثلا تش بيادي تش انكسي تش هفبندي تجارة نكرنا مثلا جفاتك اورتا انه ايريشك مزن لسر خلقي ما تي حيث حزاري ما يعني ام بي تاكوشتنا دبن جور وجير يعني هم دبابه ومدفعي وبنفس الوقت بالطيارات تجارات جفاتك اورتا نكرنا حموها بهافدرا يعني جيش كيجي تخوازن حركزك بركي بفي فرسندك جبوك يجيبوا برجمانديه اخويا او يعني كسنه او بله سپاس كك فاروق حج مصطفى روزنامه‌وان و شروعکاری سیاسی هر وها سپاس كك هوشنگ و جه استودیو امی سلیمانی تلگل مو تماشاوان این هجام هاتن داویا برنامه ایرو یا باسی روش حتی برنامه ایرو باسی روش